John lake to mon jus to mon wang pig lo dake. Dang pak na bale. Apa? Kadom carving long life kelang ratun duan pinini tum carving long life team ben kai kita wangji pu masih tuar bang kai ta long lor pon de ti masih nang na lu ne de ti dak long lo lang Langlokso hawar bang ke dak Langlokso hawar bang ke just met dak Langlokso Baptist School chuke dam tang 1996 an inkan se establish lobon polote silver jubilee ta dak talon bonel lo bang so school ben penanga no sumar tum bhan future guidance जैसे education guidance professional course pen chenglok penangano somardum ge dak pen same engineer doctor same rak man lo tahai tape Langlokso school ke do kok joini pen penangani dak ni hanglangso la pen dak Langlokso thoi ara da tum phan just met look charlie hin pa phrang pon loyal tum khai tum society phan nase Langlokso birta ni tum ground report ke anji phasi pini dang na humri lo la puwain thala sonsi hostel tai son lo hemsu sap kim khai ni nang paklang po la pen abuse te lang tha ana ke lang ni la puta le seng sang lo la pu ke nali tum ke borpung tara pung ta chepla lo pu jong si tum dam thor pote di aprang ke Langlokso thoi polote la pu ing long ke la haing long ke aprang ke helikaman ke ora tum si aprang ke kem da ke dolo la pen la haya boarding same room same ni paklang po school ke ni na pakla sa room na paklang pon po right na school bang gang song si dolo dak school 1-2 kg up to kwana class nili paklang post ame dak bang ke lasan mak chi inglong puchong long si hostel dolo girls hostel boys hostel na paklang po jo lasan si toku ar bu pen si lasan si hem kim cry lo hage hostel la lo bon bolding mama mas no no Kadom, tum bangkuan lo ke do ke dak hostel ke pinso sumar bang prima kali bani engke dar so bani kalau nak tama boarding ke do dim ke pulo ma oh na pakang ko galang tum jo paklang galang tum hem dakar kok log lo jo di hem dakar kok log lo asal ke do dim lang tha wow boarding lo lake paklang boarding lagi alang itu mak kitab lo living by values pin moral science pen chenglok science pipi lo do kitab ke mangana paklang na kona class to po plus 5 nang alna lo ma tum ke kumama lo da ke sang ke la puning ini ka pu ba thom la pu bang thom di lang tum ke la son si ne de nang rong binong na lo pu borpung sorma na pu sang lo terang wow borpung be sidaka do kwana lo chiklo jon ke pinang ji ke pinang ni ma ke joy ma chini lum de di la son si jo o so mar dum da nang men pilo mama nang tha takadong nang men pilo nang kwana class lo chali nang na lo so lo nang da borpung asor ma te nang nang da borpung jo latun da borpung asor side latun ke dak si hanan chutun latun ke dak boarding si dolo latun ke dak Baptist Mission School si latun ke nang dun ring tilo ta la dak si latun ke hem lo jo phuli phukok lo jo latun si chutun cho dang lo hempen dong sang wan ma ha hempen dong sang wan ma sang han imena si chutun nang ko hai chutun thek mang tu ge kona lo dulang ke boarding na paklang wa pulo do thula paklang da pang da ho ko puaru man na kalang ma ko puaru man na kalang
puan kalang lo bodi. Udah kalang lo. Boarding side lo puta. Kita ke mama lo do ke? Dakta. Abang kan lo do? Alu bahani. Itu bathom. Dakta mah. Oh, dakta boarding dah ni. Oh, lasan sih dakta boarding dulu. Di. Dah hapun nampak lang udah. Oh, cameraman. जो लसन के दाके लाइट पी नेवेले सोलार पे ला जुटा लापे ला पुआ व्यूज पकlang था पुआ व्यूज lang than के lang mi जो ing long jon दाके तो mon जिस तो mon wang pik ला दाके दा पकlang बोले ओ पकlang बोले ओ कोपु लोग के कोपु दम में कोपु से दम नहीं दी दा पकlang ना lang तो बेदा मलिंग दो ना Bangun aku. Dah kende. Nak pergi mama lu betul ke? Oh. Cái mama là cái đứa bạc lang nó chiều là từng cái wow là từng cái gì select đi bây giờ là son xia lang từng cái sao không này là cái gì mà cameraman nàng men son này amen son ambika pila chito copy di kona class do Charlie Ladak kona class lo bedoge seperti itu class 8 tenang borpung sor mata rapung sor borpung sor side lo lang litun ta cameraman pu bain ne alo lang phanda amen arjuna namen son ne class na pilo chito ke nang nali borpung mata rapung sor borpung sor kona class lo penenge te dake hanan chutu ni menaloma sang chivanang podi boarding le ke dak ma school dun podi koson lo nanga than kan do we lo Charlie ga ahin koson lo thang siksak sebo misen ipui pai tu mang wang be wang di borpung school du ma wen government LP school do di master wang be dak la le di la so men arjunang jo nang men so ne ka mirmili teron bima Kropi, ada nang lige borpung mata rapung, borpung sor side di, kosan dah ke kona kelas tu nali cari, 7 di, pilo non ke lagi ke selam ke, gamusa, jamborong, puar lu nampak lang nalang tu mah head ni, dah ke sumar tu puja, borpung sor mata, borpung sor mah, kona kelas tu peningnya, 7 di lang di. Kosan ada ke nang tong rumah. Ini na juga. Lang tuma room lo jo. Lang tuma alna lo son lo. Borpung arada. Hada ke mane Inglong side mati di towar da meme mati. Angge school da meme jo ne si borpung tarapung arada tungke dak Langlokso semelangso awar si la tungke la dak boarding nang do pola son si lo nang chali. Duk pik la dak sumar same lu chali nei bida paprang nei pu ke matha sia pi potum ta la son bori lo lang itu. Anak ka harta ke comment jo. Arje mi susuli borpung sar bi lalu churolo uga lang to puli pukok je sonsi puli pukok lang na to lo sok dam ke tengki lang misen ma jun misen ma to lang na pitha to lang jun na lang tu lang chomat lang dei halung benang pina han tuli dun dei lang han tuli dun na campur fui no chốt một xem thang mà mấy nó suy lăng cái bóng nói phong thắt đúng không chưa là đại cái lang luôn là đại Langlokso Mission School along boarding cái đó số mà tụi mà lang lo này vang chim lo chim thi lo cái jun là lang lo jun bữa đây họ jun misen
Okay. Mangtha. Lapung ke nang men pila? Sima. Sima pila cetok. Bibi. Kona kelas op pai nang Charlie ke? Pasti. Class 2 di. Nang ke borpung matarapung lo? Bapak. Borpung sor. Nang bang apa? What is your name? My name is Sergio. Clear my video. Your name is Sergio Rong Pipi. Sergio. Here's your Rong Pipi. Okay, which class do you read? You read in? Class 1. You read in class 1. And who is the principal of your school? Malo principal ke? Sini name. Okay. Macam mentu piano nang dak nang adun ke? Hem cingtung ma pai? Cingtung te? Apu pan cingtung te ma? Lang ni pick up anung nang ke nang men ni pilapo? Sang Sina. Sinar sang ho kona class lo nang Charlie ke? Kono kona class lo Charlie ke pai? Po? Nang rong amen nalo. Nang enapen lo borpung matarutung. Borpung side di ke nang ke? Nang apa? Sima pilo cetok ke? Bepi. Kuana kelas Charlie ke? Kelas 2. Nang lagi borpung matarapung sor lo? Borpung sor side di. Borpung sor side. Kuta borpung sor side. Kalau nang tong boarding e kalau kapuna napuda dolang. Yo la son si lang litum la. Boarding kim cry lo lagi borpung sor side lo hala jo to ko arbo pensi ba hem santi kim cry lo daksi adona raptum dolo mame ke apu aphi tu men dolo mame ke apu pai tu men dolo mame ke nuet ta dolo di asan bu dia ta oh lagi lang litum ke pulang abuse paklang tha lagi alang tum Ani ke solo te peri chote dim la samsi bang chikim kra che selam krai la di la puge je punga tha bong nang men san no ha dalim nang kon class chali borpung matara pung sor lo borpung sor side no nang men san no oh nang men san no po Saya. pia Saya. pia Saya. pila men oh Giant po ma Giant pilo ci toke po timung nang lige borpung matarapung sor lo borpung matarapung sor lo Bubu. nang puso ma oh mentu pilo nang puso Ini. nang puso ma oh nang langching duren ma Cuma tablet cuma cuci kecil. tablet cuci lah puso di tablet tadi itu nongka apu kesu tahu na dake hospital puta pharmacy long the pharmacy do ma nante dake pharmacy do mana ne namen sono kajo bipi na borpung matarapung no pai borpung sor sai dilo dake la sonsi jo lage toko aro lo lage toko aro pensil tum la som boarding chikim lo lasi borpung arara tum hanta ni tum churo nang jidi borpung arara tum ta apie pu tum ja semet hada ke inglong long jona thoi side to wara we meri hinga we la pen tawara we sitame non nang tawar ke penangan ding de lo stame borpung ke non nanta meri hinga velang di karena vebo karena ve di hada ke karena velang stamela la so dimelong hada arara tum stame dak Langlokso la dak Baptist School long ari la son chihutsi lang litum la son to ko arbu pen hem boarding chikim si ko mame ke apia putum pen nang dolo mame ke sumara tum pen nang dolin lo di mame ko sumatum de nang dolin si la dak Baptist School long si admission en tun si lo Charlie bang alang litum bori pon na si salute lo bor pungara tum handa ate I school li to explore dam thuna pun mo pa jo lang tha hairstyle lang tha jo Russian girl lang naglo wow la sana chuge ni na hoka theklong ni lang wow natural lo chu lang tha paklang tha pu wow kelang me chu lang tha Russian girl namen ko son lo sengmir pilo chitok he kropi nang kwana class which class do you read you read in class 5 okay where is your village you are from Borpung ma oh son dak do Charlie mission ma
Nak tungi taksi boarding si mena hana contohnya lu. Oh, langka di curo lo bor pungara da tumpan. Laan do kecali pan la tum laan di digede di. Nanti school le litu explore dam tenang dah. Ceng. School lo ngandai. Dah. Abiden do. Kana? School lo ngandai. Tahu? Oh ya. Hijab apa bibi? Hijab apa mak? Kali udah ke bensin kan? Anak tu mau gimana? Kali mau bang handphone pening. Hijab apa dah kita kena? Oh bukan ngambil. Dah ke classroom lo anda. Let's go. Dah. Dah. Dah classroom lo ini dah mudah. Itu tinggi dah. Dah kado kita. Kata terang. Duduk. Lagi kuana classroom lo? Oh, yo. Oh, nang make teacher we dengan aku. Teacher we mah. Teacher we. Nang sosma ke? जो सस्मा पावर सस्मा है सीता में जो सस्मा का नाम की बांग वाले लोगों जी सस्मा लंका सिंहांग लाबलो चिचार माकू लाकवान लो फाइव मा के लाइकवान लो चिचार अदुंग में चिचार बिसी मा हाँ केलो तो चिचार बिसी नामे लेसन लो हाँ? Rupai itu lah kita. Adung menung cecar bisi mah, ha, kelo tong cecar bisi. Nama leson no? Hah? Rupai itu lah kita ke? Oh, nah berpung sama, tarpung sama. Jo lang sosma lang tak. Cinghang lah lo. Lah si request lo di, mami jong si. Aning kami 20 te nili ada GP number kata gue nili screenshot long tipo basi nali tu nansira bunik tha di ning kami tu tema school pen ke Baptist school pen ke un ane aki joy ben si rara than arna mamu ahim pen alang itu bori pono Baptist church school tu man gel kin churu lo NKB tum phan ge basi lalo sosma project thona nani ta la sono ko ani ge Vâng hả? Mấy đó nào đa ra mà đã cứ cái này là mà ta secar mà là con nó secar mà là số mà là power mà oppa ya lang tao đây là số mà là năng pike là ulai là số mà là năng pike Mana nang pi ke? Potong nang pi ma doktor nang cepat lang ke? Apa? Hah? Difu tong cepat lang namanya. Nang tu bain dah jiklik clear ma. Hah? Bain dah nang tu nang sungguh benar nang make charge ho ma. Oh, matu ngau sungguh benar make charge tu. Wargam te. Oh, fine. Nasi aning game tu ni, mami aning game tu ni, lalu semua tu kan. Di na sosma mesen pacolong je phan anu tinta nang che bori dun tha di cherab dun nang ji ati malai tum ke kabe pin no soma se dilo langka em tha mo Kochen Halo. Oh, one class.
Nali mana sama ada mata? Hah? Roslyn. Pilih cetok ya? Title? Bepi. Nali yang narong lo. Kupul ke? Borpung lo di tenang dia. Along Wuti. Tenang dengan boarding sih dulu ya. Mana hostel lo do hostel do boarding do ya. Boarding yang mana sih cutun cutang lo. Pasal lo kecali kan do listen lo. Kitab ke joy pun atau belum? Kitab bang ke channel bang jadi. Angke boarding bang fees pinang nebo. Matro school fees ke pinang bo. Di. Kau nak cikgu jangan pergi? 180 lamen mah. Oh lalu. Principal lamen ke? Letro anggami mah. Cekasang di mana mah? Nagaland. Di mana Nagaland lah. Curu lo. Nah, puang mah. Jola lo. Lagi Langlokso Baptist English School lo. Foundation laid by Reverend Solomon Rongpi, Executive Secretary of NKBA on the 10th of April 1996 and inkan lo polate already silver jubilee tangalo polate ladak talalo. God granted NKBA the visions of a school on this hillock once covered in thick and dark bamboo grove. Apran ke laso ang long ke check siya bagan lo ting nampi sono di swarming with myriads of mosquitoes and leeches and brought together CBCC and KD Baptist Church Kohima pensi seperti piponsi labangso Langlokso Baptist English School mang establish pon lo basi curu pon nangji di Kohima Baptist Church tiripi tum hadali tum curu pon nangji la an inglong atok di Langlokso polote towara we meri hinga we polote tepapi hup adinggala tala daglo stamia high school a complex talang miulo di ay suma dinge sono baba nangmen ke kadong nangmen ke sono pura na kona class kecali Class 4. nang liga na solo borpung sor sa di tinang nungge vacation lo hemdam na choklo bo madak boarding si chedo po hai hemdam dula Damji. Bentul dam po Viani. Mau po nangmen ke sono ang tigbe kuan class o class 4 anda ke nang boarding dong do ma boarding sige do henche dam dil hai Sedani nang hotel sigaran. festival Viani ke bang. dam pa henche dam po dakpin kuan hilo lang ke borpungan ke Ini king pen labo gari pen gari ki gari lo pon mi ke baik. bike kan chodi bike pen note borpung dam nilo ku pen no dam hala showroom pen na lo high school ke non penangan ikan dulu kami abuse ke lang ni pinangan atau bell school award kitino sila so na bell lebih ya building kado abuse na paglang mo umum na van big na lagi so langot abuse langot anak kilang mi apir kilang wow oke arwai ke ini hang langsung roy lo oke lang mi hola nili harum bangke ni hang langsung roy lo aprang mane chu heta ladak ke dolong hini me do chega dolong sita mela lo la roy jong si thelu polote la bangso roy jong si thelu polote la so chega dolong bangke pon dak ti lo angke rara tu mako la roy bang theblo polote ko kim tu po tame non ge halapu hambeng long la hapu arada tu mangke la puna thoi na nang hirji bate bangji pulote alang litung ke la soroi sinang hadnang po lang sekolah building da preko jo adam da ginti ada ke sekolah di dia nang windows muka da lang jo ye macam si angkat lang kalau teman Arjuna itu yang namanya
Di sekarang Nali kau nak kelas berapa? kelas 5. Kelas 5. Angke narong lo nali ke? Boleh. Bopung ke nali ke? Biar. Oh nali mana ke? Biar jersey nanti. Kau nak kelas berapa? Kelas 2. Oh boarding mana dulu? Boarding mana dulu? Deh. Bopung dan nong dak kiki animal school abdon ma. Deh. Boarding situ. Oke nang limen ke mau kok? Pak. Nang limen ke? Hah? Kau nak kelas berapa? Kelas 2 nang lidah bopung sama. Oh nang limen ke pak? Senior P. Kau nak kelas berapa? Kelas 1. Dak ada boarding dong tu ma. Boarding mama lo nang long nang dudun ke? Api tu nang dudun. Ante ketun nang emang lo nang tun nang ke? Sang han ke hadak ke menang cuman mana? Kiko lo nang tunggu nongge school cuti lo cetam dia culo. Bon bilang. Tuel si bon po. Bon lo tengge rong nampo he. Soge daim damo. Lalu di hilang itu nana kidi di darang de school charlie po rong namun te aku sok idun po di lancip patuk porpungan dum han itu curu par di lang tu nadang Baptist labang so English school long jase met Langlokso long lang litum la latun boarding chikim crisis lang litum da bang so school long mission island pe asumar dum halan lugu charlie technology pu ke papang dun tek apoda lang teman curu par lo Kasi lang dito mana curu lo, apu pen lang, apu us lang pun ha, pak lang kono, oh long jam pak lang kono. Cok, what kind of jamuna rong do ko jolis so kentia bin do pendakya to monta bang ti sumar dengan dak lok lu ancuet ti dak lu nang sang so nai tung lang thandi so to bol punga so sai de so no guys do bi uma mon mang ji di em ching tung ti ma tung ya tung te ma so jeni ti bol bol lati bol punga so lang ka ana kilang abuse lang Angke, jo, matang ke dah stop senang lama. Jo, kasong si pak sulang ha. Kopi lo kapatu lagi. Oh, tadi dapat tu dun po. Asal dapat ni ka. Asal na. Nah. Ang deh. Pada ni poso. Sono ganda. Lamang ho. Mau sana. Sana. Tong sana. Nah, anda po, okay? Ini entak yang orang po. Ya. Hah? Ini musia nang ini. Kayak muni. Oh, mana ni pusat? Ili dayu sungguh masih patu, nanti latung me patu expert apa tu tanang lang lah, so langon na, cameraman.
Asih betul ha? Ada cerita mo? Lason. Yo. Asih betul no? Oh, cari mo? Tapi cek dulu tengah. Tapi malu patu po, kulang ono jo. Kau nang pai. Apa? Asih betul no? Sorry. Kilo ke आप के लखे lang ma